adomonline.com no aye krado the one krata and so aye krado enti making kai online no edikan edi asomo na the adomonline.com maye anopay no and say court issues warrant for arrest of 61 suspects in KNUST violence and I know sukufo no a one mo se kontio se katanga se hwanhwafo no one mo keka wo mo ho no say dia kwakọ wie ne say court issues warrant for arrest of 61 suspect KNUST violence enti sa diosia baako asukufo no na no de course no wo kire se wo kire mensem se wo be ma dododo a ne agemai ene court issue warrant no enti eno nanchen no military base or camp has been set ablaze enti Ghana Armed Forces for ena HM se wati asem bi wa bonten se yesi military camp bi enipa bi akotwa eja tumu a eyebosirim kasem nokure bi anim enti wosogu eno ho asem enso eda hanum se ena afei Dear Medea Kasiaboma wanopa ya sesseshi empotem honum baby Forestry Commission strike again destroys 300 acres of illegal farm. Enti kokofuo eka no ahasa. Wamu akotwegu, wamu ase no fi se, wamu yes a emfuo no ho no. Wamu amfa kwati kwanso entia. Now we have received our share of national cake. Ashanti Regional Minister Ora Simon ena eka say na acha se de opeso chane sa Asante Mantam de se cake bi da ho ena ye oman ni nyina adea ena ye checha Asante Mantam anya o chefa enti wo ye mantam bi na se wunya o chefa na wo ka enka se ye wuo enka se ye ma ye yo na emu enka se ye ma me if se Asante Mantam fo de wo mo anya wo chefa era se Simon enso edea ode eba ye fa online no ho ensem no eno no enti na acha se adomonline.com no me fa NC hanum say na fe de obon krata ni mo so me mo boso de esi no emao afe mi fi enyina hono atenase na matenase na de bonkrata ne so de aba no na mebobo so de amao mampani abedi achire Dr. Mahamudu Baumia efoni na da Ghanaian Times anim fe ukura na kasemu kasa wonwinwi na de na woka de woka bie ene se GRA tax clearance certificate goes electronic enti se de mampani asha obose digitization de or the Ghana ebe kobie no nokre oguso de Ghana akọ enti sese no o se GRA fo kra tax no a mutua no kane no order paper kwa na do sika ka ho no nyame ya adoma October saade ni nyina ebetwam bibia ebeye abefo enti eno ho amane bono na chese wa hye ne nso se October de sa ena wo bekọ no na Ora Simon osai mensa Asante Mantam swafo na semu a wo kan ye da online no ena apie wo Ghanaian Times min or 6,498 kilometers of roads awarded on contract in Ashanti region. It's not just Asante Mantam de say no akwan no brofo kwansi no beye empemunsia ahanan eduokron enwoche 6,498 kilometers and a woman diama contract ya woman ebe shase kratafano de to sudunso e wo Ghanaian Times mu ebe ma wate aseye eye na enran so nsio to pa na wo mo kire se wa west important honum kra de se de ensio no etoye no ama enkuro bi
entimi fi baby owo no enko enkro foforo so enti ensemoni a edi ye enonom. Police gunned down 3 suspected robbers. Eti womo so womo kura etuo ede kokro no bono aposifo no akere won se ebra womo gentete edapu ho efa se de yetutuo no na omo ni hobi eti womo abo tuo ase se no so Ghanaian Times na ede eho asem enam a anopei mabo ho amane bi na Ghanaian Times echi house say EPA wants multinationals to stay clear of agrochemicals retailing. Enti eno so eye de ewa ha med daily guide to also. Their guide they can anopei say US-based Ghanaian convicted for romance scam. Enti one more tena internet no achia ebi go okra no wo be ma no why na ho so ba obi so yo ba no why na ho so be ma na ne love ohun aya na mepe odokwa so no de chinchim nsa oni be ba ho so na wo de sika ama no fraud na krachi waye bia ne din ne Adom inusa ne ayo mate ne edani ma na mekan ye enti daily guide na ohun no enti president commission compost plant in Damangum Adom kasi abo amane dada sama mpani adada kwa kufu ado ne dom womo bo apro wo savana mantam nim nanura Adom kasi mu no uhun kakra fine dan ya womo asesie dwumadi ahodo ebekoso enipa ebenya anwuma ye na plant kura no a womo de be diko brofo no bosisen compost and also wo pa hontoma yi a eda hey NDC stages political coup in Ashanti o say NDC stages political coup in Ashanti. All right. Daily guide neka enti ena da hayi ena meso makenkan de ama na asem no de ebe ma be hu se NDC fo na fa won ho nti general chochofo ese edun ketia ena Samuel Ofosu Ampofo adeko potinti a daily guide dia kokuduro ka sa asem yi no kratafa no de toso miensa ebe ma wo ate aseye. Attempt to nail custom boss in tax evasion backfires. Atija, enyamfa, ye, and also wasem no. Government removes incentive for corruption. Eti the na Ghanaian Times say bo woman yes say na pani abedi chire enam abefu kwaso ema wo GRA tax no efi October ko onam abefu kwaso na betua no daily guide so ebo woman ye ewo kratafa no de toso miensa. Chronicles ni Chronicles say Ekufuado has not performed badly in Ashanti region, says Regional Minister Kasiebonum Oteye. Online no wate the bonkrata no bin so ediaba na Chronicles so akadia peso e de chese asantimantam de no kre MPP amamwo wo ne papa kwaso no ebudio kwaso no womo enya won chefa asoafoi owura Simon osei mensa ena nifoni ebata asemi ehwen na eno danchen so a Iyoko boss never said state can't find any law to prosecute number one na asemi COP tiwa adodankwa COP tiwa machi ti unka che hu wa chenso machi pa ena woka say Iyoko boss never said state can't find any law to prosecute number one enti mu amo chocho na yaye press conference ena press statement ena Iyoko say Ghana hano mra bia ni ho betumi agina so na wone nam wan atwe age wo nkrofo sika ama no o se dabi Iyoko nka asada enti COPT wadankwa ena ekasa asemi GRA to automate tax clearance certificate in October eno so mabon ho amane dada afei fa ochro kronkron no Chronicle asema no pe odiba ye no wo mebusam ti aduonu woche nchichemu aduonu miensa. Whoever rebukes a man will afterward find more favor than he who flatters with his tongue. Eju hu nipa nim na se ne oye ne nye na wo de odokwa so ne anidie ebu nanim tia Chirosem no say then you will afterwards find more favor than he who flatters with his tongue. When it ya pa se onipa wonye o sorry ana na no bra penny oh na so for de woni hwanke yawu there be sister penny na wada roma enso sister penny nye enso bra penny nye ayafa obuo eni die kwaso eni odo eka woni panim na emumunye se ne oye na achi anim no na wo hwahwa ne sanse wo taku ni wo sempo bi ode bema ana se wa bra bo bia nti ayaye de ye na ne ye so eni wachi mame fa graphic enso
Decision on IMF can't be blamed on government. President Akufo-Addo ena yekasa asem say enei se Ghana call IMF wa obi a fa ho sobo no anase obi ntumi fa ho sobo no fi say IMF decision on IMF can't be blamed on government. Obi ntumi fa ho sobo no mo aban tie ne obi hu a obetumi de IMF ho sobo e de abono no kokratafa no de toso miensa e wo graphic mu nete ase ye. Graphic LOC partner to deliver world-class African game and also wasem ora toafo graphic jumakuo no pani and a day and sato yemu ya ne nyina kafa saa asemi ehun. Make prompt payment of royalties to mining communities. Chamber of Mine CEO and kasa asemi say mokọ kro ne so na mokotu fam gudie no e wo won sase so a de asafata won no ya mo fama won. Da obon krata no ne eboyaye ena mabobobobo so kakra ede amawe. Bidede ma metra diamond. Memo achen.